government along le se ceraya angge cerai ri puta groi krek lage government apan kai allotment ki pitang along le non dak di follow agriculture office la bilalo dake DC office non kim puta tender korelo 25 crores la dak non gitu DC office apan ke kari Bengal Autonomous Council si cerai po heritage building isabi podake hola da bange agriculture lo bodakta cerai lablo a committee saying set engge moke ako electron BJP RSS kahino kusi kaida tuma dia chuno lasi lahai bange electron non da melang tuma alternative along leke BP lo la son se lang tuma ke khai yang ka pacar buah comes ke claim la pen hala ke do pro tumta hara ke do tumta hada local misinan khan lo ang tom ta IPSL se tum hoda ke juni ban vote pipe da hala IPSL se tum se la so bange ke claim kacho hong ye ban atum bange na tum ta tha aprang non ta latum je bang khai lam se kai da pu aprang le tum hele ko ra so tum job hong lo kar bipen di masa tum ili tua karbi tum kap nang lo kalima kala lo so ahe mari chi yo nang lo karbi pen kuki elia so tum job hong lo kuki tum da kap lo karbi tum da ahe mari chi da pen chi onang lo kap nang lo kem bi se sar lo regma naga pen karbi heli ka ra so tum job hong lo lata kap nang lo along apre senil tum hala sohot relief camp ki bida la son a situation na ke pili je bangsi patung ke claim la son si claim mo patung mangi la si la so ka danger bangal kun to sir long social media long ka tham club la tong hiti ka thar ha kumala lage ne chi ne de CMC ka jamo CMC ki penne pula ba sor to wala case le lang no 2012 na police pen ka chetam song thro ka tum helicopter song atom central government state government pen lamdon chetok lo lamdon chetok det pen aphi alang tum dipu along police ari pura teng la police alang ari pura teng la lang tum e fiji barni claim lo me kai lo hola Amit Shah kumlin me kai lo chief minister kumlin me kai lo ama police tum kham khedun lo hola so kam khedun ho ra bang ke open hang tung ki pu abang police afan order si police pen ching bai ho lo che ho do ma si police tum si case nili jong thang case ki pi thang ka bin nili pen thang ta ka chara wa ta chini nahi la ye nili le ba ka chara bul thang na la pen la eviction a putha ka bang eviction ke apran ke dake central agriculture along le amasi hula sota la solong le central agriculture kum hema chikim bulo amasi pada rong aso thik amar landing route kese simion rong phra tumala sohot namla je department ke bang hormu ke tum khang no ngi ko mase kham ke dum la rong aso phana pe dong le pha sita do thiblo abar ladung ladak pen civitu dia masih department pen bidu dia masih ku korjal da muncu lota central agriculture department fees dumping api 2012 aminkan jo eraming leng ho sien de ho judicial court tum long lena hanglo bulada judicial court phan long le pidam awa 2013 aminkan jo eram leng ho da ko da eviction na claim dam rub lo amar api eviction dera da phi tum judicial court tum hena chikim kelang dobom masih dipu lason longle kithi po komiti dum do longle ka chera komiti hola tum bang dak cherai lok muli pedo lo don kora non hong kara isi da dipu ahe mari to tum se don krisi ke ave assessment kuri lo amar nilong wan lo inka de siap rak Esen nili pudong lo, ye koda fan ki pitanga long leke mo ang sike nang tunda manji. Eviction bang lo de. He kod lo pen, aron pen tumar kado le. Lasi kod pen order bang non mar eviction nahi, aprang bang notice piolo ko.
আমার open order banglo no eviction ai DCSP tum jelang si eviction nasi lasolong le phat ni aprang pulo na tum dak ben cheterek no long pek ni long le nang thipi po na tum tar melo ton mas konsul ton dame itum lage sisinga pol pen ting dame bam thipi na tipo kejo nonda pg nonda kimpi bom tum ha na pi ni